Hornbill weekend hon en campaign na vegun sebai tunin ya video lak lai na ya hi Wednesday hi a jing chana election result ki pawni ta 2022 general election result ong ki pawni ta MLA thak hi ai nei di ai kele sitting MLA bangza chingding hi chi hi dot na MLA election imu ini sum ki zat dan hi anasam ama maya sil khat mu thei chiang tak khat chu MLA fight na di na core party tamzo ahiwa thu le la le policy au mi zo the ding hi atom ma maya tu tunga election pai dan i dai le MLA khat in hi sum tom lo tom het lo asengwa wai jena MLA thak ni tading wa weekend hon et chena ya MLA thak te hi expectation bang hi department head te le mi pil government assembly dong le la achin khit chana punish the di hi chana independent thinker the deu ai ke society nak pian safe ikam so intellectual education system brought up nasataka pannala private teacher khalni ho pidinga hi ka din na hi le happy heart junior college hi bethel muna oma hi hi principal pa hi le ikam so ari thinker le writer min thangma ma le national international award le na mukha ikam so ari nga ama le I thinker mon hoi te la ka khat hi tuin David Bursil ho pi de hi hi Jeff damo damo election boro la zolta sai ko ra koi mail tha ching die hi lo le sting em le pa ma ching ding ging tai le me pui be sei dan chun mail thar mi thar roll thar nei be se ya me le ri tak chuma hi le ang tami video so cheni weekend ding hi Saturday ri da jing cheng a hi result so di Thursday so di ta mo MLA in chingte tunga pat bang ye mi piten expectation in 81 a day what should we expect from our MLA ji ba ke kho de mo sanjen thong om den de mo building to ping lam de mo expect go ne apoi mo khopela Manipur tuta e hun tong hi asense a local issues so ni lawin Manipur boru ge enchen antirnan tu hin mete hai schedule tribe demand committee hai nasatakin ma unlock zinga he issue hin AMLA thar hain collective they stand annaya thutluk na that tak resolution that tak nei no chun hita ka hin aka khok sei tak tribal hai ameyung lapkir da ning umboka chulechun hita ka hin klang mi hai a constitutional safeguard he Intinam sukrali dati hi issue lin tak ani ve chule injumchun panina ADC bill issue hi issue poimo de woni no kai hi to hen aming mai habau thabau ang dewa ani kara constitutional power tak itinam ami tum thei ding ti hi ngun takinan ngai tu ngai boka ani si no chun tribal hai le ai ram hi der thong na tam takin ami chim book zinga chu issue pan ni poimo tak an ni khamen collective dewa ma anung lak pui dinga thil chu ani chuna pathum na ka ngai dan chun tin delimitation hi an ni hun sung hen atlata dingin annol hi exercise an hong tan ta dingin ngai ta hi exercise MLA hai comment democracy spirit tak keng ko in keini kan tam lem annol keini ta ding ham that na tir ngot khani lo in representation thatak
นำดังจีนลินมอไอ้เก่งโกเทดานดิ้งเลยไอ้ลุงคมเทดานดิ้งไอ้ไงตัวป่วยมัวจู่ๆ MLA ทาร์ดิ้งไฮอิน collective ดูมณีปูร์สูงอ่ะอิสุลินตักปฐุมอันมาดมดิ้งจุนีอินกระหิตาที่เราจะ local issues ตั้มตักgovernance อินที่นำ grassroots level อินที่นำ delivery ตาบ่ที่นำลุงคลางตาที่ฮีป่วยมัวตัวเห็นตั้มตักไงด้านจุนไอ้หลักที่จะลาไงตาอินคำไงจุงเราที่ครับมีตั้มตักไงด้านอันนี้ไม่รู้จุดข้างนี้เราเห็นgovernance เทียนเหตุที่มั้งข้างที่นำ deliver กตาที่ตัวตาlegislator ให้อันไงตัวป่วยมัวทิลตั้มตักฮิตกันตัวกินเบทเทลันตัวกินมินิทงัดล้านละคำลำปุยละขลุยที่ให้ดำมั้งไอ้สักละตุยลีนันติงตุยฮาร์สเดวตุยอินโซกจิงที่ให้เฮียงเบสิกเดวตั้มตักฮาร์สในเห็นแล้วว่า public transport system หลักสูโลอังหล่อสรการตีนปกันตัวกินมั้งข้างเดียวดูทำนักข้างดูขันหมดเลยไซค์ก็สมมาร์ที่ majority ในโซสิว่าMLA ฮีไซค์ก็ได้นะvote มิตั้มที่ MLA เจ้าด้านนี่ไงตัว for example เขาเก็บขัดบังจริงขัดตะเละมั้งเขาเก็บลำเต็น MLA เจอมาลำเต็นอันนี้เราไม่เลยเนี้ยลำเต็นแต่ไม่ตุ้งตาไงด้าน MLA ที่กว่า awareness นะเพียวบังนี่ไอ้ไรเห็นเจ้าหน้าที่หลักลุงเรลฮีเกี่ยข้อมาละจูลามั้งอันนอกจากที่ว่าน้ำจีเตะ clanism มั้งอันนอกเลยtribal mentality เคละฮี pocket จีเตะปันน้ำมันนี่จงคัน8 ลักปุยฮีอันนี้ไงฮีเลยเห็นอัน MLA ไอ้นี่ตันนอที่อังเดียวดำฮีไอ้กุมตั้มตักมีปุยลุงเรละเราเด็ดเวตาจุเลยจุนฮีเลยเห็นเกี่ยคำมีปุย MLA กันนี่ตีอินตัวให้มันไม่โหวตนอนนี่เราเห็นมั้งอัน bill อัน constituency ค่ะnow dominant damangaya chichen alin lema dingin big takin aini zone hat lak hai MLA hai lem chun a zone hat lak lungril puta kasim chun katani kabilani ti mo ni khamin sense of belongingness ami pui hai lan nei theitano chun anin khakhan va deliver chun mian man theitla tani chumo khalai khanอันนี้เขาเป็น missionary minded ด้วยอันว่าปลอดเวนอจุนตัวเห็นกลุ่มกระทรวง MLA ไอ้ MLA ให้หมู่เราที่ให้ตามเหี้ยเวนี่จ้ะมั้งไอ้นี่จูอันนี้อันทักินอีมันมีมัลทักินเบสเลนนอตเขาไม่ได้รันจูงนอเลยไม่ได้ไม่รู้จูอันนั้นสางมันนี่กิโลมันได้ยิดแต่นั่นสุดมูดิ้งอันนอนนี่จูเคยคันมีปุยลายมีนารานลายคลักลุ่มดำที่อินซูกเวหายสินลามอลีนอินซูกลวินอินโปดานเละอินไลจินนะให้กตานี่กับบิลมีให้นิติจงลุงริลข้าอันไหนปอยมัวอันนอจุนอันนี้สีสังอันนี้สีสังจุนมีปุยขมันปันดานดิ้งบอดานดิ้งเขาไม่ริดจูงเนาะจุเลยจุนั้นนี่เห็นลุงริลทาร์ปุตินมีปุยมีทลังคลิงันนะจุงไฮข้างไฮนำมีทลังคลิงันนี่เนาะจุงไฮคุมีทลังคลิงันนี่เนาะที่จงคนนี้เราอินบิลขัดจุน่าจะดอมินันดอมังไงจุงจงจุลุงริลอันปุตเนาะจุนจุกันคลักทุดดานเล็มจุกับใบเสียชันจุงเนาะมีปีเตนี่เจลจิงมองเลวแต่วิกเวชันตาย constituency เจ้าสิอาจริงนะจริงเราเตะสุ่มสนุกได้เลยอามาสเปนนี่อามาสเปนครอนี่ครอทุ่มเนี่ยเราหิดินเทียเสียมั้งแต่มีครอนี่ครอทุ่มบ้านะเซ็นเตอร์ว่า investment เตอร์มูเกี่ยวงานดี next year งานดีคุกกี้ ready เกี่ยวงานดีมีปีแต่ expectation ตอมเท่าไหร่บาง reality นั่งมูดันอินโซก
in chok ang inan ngai chun an tho sul ding khom a uma asan chu I an seng ding ang rengen an seng a ngain an tho angin ngai ta mo ni ngai sum tam tak an seng to la hundang dang a constituency dang dang an seng dan hai khom anang no ti hai khom ei ri ta amiruk chu kha an tho ding ang reng a ngai in I culture dit lo tak ti ngai de sum le mo ai hungin nok tran tat lat thi kum dang nek manin sum hi I alung na salema mani o ti ding in tu kum hen mo tu da trum hi ni mu thei ding in uma meru su khalai khan a culture alo fe ta ang khan a fe kha an hung bel sa no ka an bel an hung bel ron nok to lo ni nge itiang chun an nei lo hai mi tha mi ring mo ramlen nam ta dinga tha thei ding hai khom kha ani nge lungril hopur na har na tam tak chu asim pe ka asan chu kha tu ta an nen hi ceiling an sim hi ngamo no ni chu mo mineran ta ding chu hingzat khangjat ka e nei no chun chu a thei no ti kha kha tu ta an nen electoral politics and ka sum an hung chalaya culture dit lo tak an sim hi chu an ni an seng chun mi pui chun ala tok chu reng reng ding an na mo an ni an roi hai mi ring an ngai hai ka roi hai ni ti hai khan an lak masalem ding ana an lak zat khami pui lai atlas yam ti khong big question ni no kan ni mo khalai khan khalai layer tam deu kha ve a alading han an laka mi pui lai an lak za khan the lak dim in za man pek ti khom big question no kan ni mo MLA ten hi expectation government sanction na hilo le lampi bowling chi chau expect wa hinala MLA te call ding le government school mo sai ko ta jong tampium ni ya teacher bang za mo na me ai lo amao ta sem sa bang za me mo na on school sai ko sunga government school hoi le tana na pang kai fee pe zo lo tampiong kai ding ya mo department tuam te mo bangza function industrial estate ni hilo le training center tuam ni te mo to mi go ilo in government kam kila chen sumne nei le saring mo hilo le government kam ko office kai ngai lo hateng lo la then dian jela tami ngai tamni tung tanga nang jong private as ni semi chan na teacher te bang student pressure na pi mi hing khat po poi ni nei mun dia na bang sto ke semi na le gam sungain government na semte office timing no nei siwa sep ni la sep lo ni no nei siwa sunday teacher tam zo hi sunday school a mun da present mun pe na phangwa tami tung tang na ngai dan bang MLA ten tami bang chet kailen de democracy deficit Arab clock taluta Manipur hin mo khalai khan itiang chun governance no khalai khan work culture high ong effect no ka sarkar sin tam tak ngai dan chun tholowa mu thei na angin ngai na hai ne ya state dang abik takin Mizoram lete khilemen la chu government school hai kham nirwa se anna le khu chi te phat kham fen la health center hai kham thadeu na function a mo mi rim sin tho hai sarkar mi le sa hai kham nirwa se atlang pui chun a ding hai en tola fak le don bu fai hai kham nirwa se no le tel kham nirwa se chini di hai chen kha ration kham kha ala pe club tola ni chu mo ka lai khan hilai hin a system hi a corrupt taluta amiruk chu kha ai ni khomin ai pui thim ta mo new normal te lai ti mo new normal ang khan ngai nai le ai ting rai ngai le ni ding rai ani ting khan ngai dan miruk chu hi lai sim that na ding hen chu a system box suk dang lam ding in sarkar dang lam dewa thok chu ngai ta miruk chu tu tan system hai hen ang hen chu ting to the private institutions hai lem chu function thei no ding ai function chun ai ram chu
ai ngir su no ding ti anela mo sarkar thil thodan le private institutions big takin educational institutions I think it hai lem chu in cloud takani mo azong na set dan azong lo khom ni ro se sin tholo lo mu tam takai uma mo amirok chu private institutions hai chu kha athei lo a amirok chu tin private institutions hai now pang fees tam kham ni nok lo admission fees hai tuition fees hai kham tam kham ni nok chung lo mo hi lai a sarkar lo hai le hi lai a private institutions teachers hai lo highland fees hai le chun ai life style ai livelihood gap hai en chun chu akar kha ale na li no mane zamon khata fees sang khat cheng sang khat ringot pe zo lo hom he an tam ani chamo khang system kha tu hen ai ring sup meka khata kan to khanai mu thei bo chu social divide hi alin dalu ni chamo so lai chun hi gap hi sarkar khomen itiram bridge ta ti hi ai ngai tu no chun hi division hen ai society sung tam tak tu hen asuk sit me khom uma mo entirnan naw pang tam tak hi kanaw pang tam tak hai khom hi nu le pa hai kanibila sin tho mo khatta ka paisa ma dam han tam ani mo sarkar khom be se na lei lo ing khom muchung lo hai mo ana chu i lai fees ro khom pe zo nok te lo hai miru se heating on the other side sarkar sin tho hai ei munok sen lo tam tol thok si lo tho si lo ti khan affair no ani chama tel fair lo de school how tu kani college how tu kani chu ka khai ti tam tak ai ram ko uma merok chu dignity ai values ai nei ta no system corrupt hin ai moral values tam tak khom atok pha mo apoi hle ane David Chan tribal issue tampi na gen ta mo ta te bana cobru issue mo forest reserve area chi pon no tampi ma chandra kirti park banguma to bana HAC bill ki pass lo tung ta hi chan ADC on them kan gen ta legislator teu tuang ching thari le saten ta ho thei thori woi tammi ku as a citizen what do you expect tammi issue te tung ta legislator te bang ye what do you expect how do you want to tackle them more tammi hasan teu ku bang chin solve lem de na ngai dan ke renon ni a legislator hai hi khang ang priority and see them to the issue immunizat issue ta hai chu mo miruk chu anni comment tu hena poimo ding chu the perspective building hi nasan hi exercise an thonga ya Manipur a tribal high issue im ne ta ti identify poimo iteram malang ai ta mo party lines say ngelen collective in tuta tribal MLAs popo kanina kapol annole kan party tikha thei ngelen hung khomen tribal hai ta ding im thutluk na sim pu ye ta te he kha khalai khan perspective building exercise kha anni comment an khat chanan zo ring no chulai chun mi pui thlang tlengan ni boka mi pui aion ni boka mi rok chu kha khalai khan mi pui ngai dan tien mi pui hai approach tam tak kha la khom dinga la khom malamen ni movement angen mo ani comment level dang khom ni ro se nei politicking an tho poimo an no chun chu kan khil nom kan tho nom ti rot khani lowin tu hen sensitive deu naki tai ti an khan tribal status ngen thar hai ngot comment an issue hina sana san tu ta trum hinan hung revive tran no bingana mo khang kar khan ai representative hai hi
an ni party le an mi mal chau khani lawin mo tribal hypo pole collective el khela intellectuals no le civil society zang dang hai kai comment mo tunan atsum hai dam hi issue hin nasan van la ge a khang actors hai kha identify in an thomas ta wing su perspective building itinam hala ngai ta ti khamo kha masatak dingin ke chu ka si hi tribal issue te ko as a common interest dan pa ya local context how what is the basic minimum expectation that you have ichan lampi khuri gen ta go zu chala tui ho tamma ma ya mo tui ne amte bang expectation ne hi lo le mau ho amte gen cha ho sanction tam deu nget deu ta te ho build na convert gel dan na mu thoi mi pi ten trust ki nei thoi leader teu le pui be se na chu alina ansanga tam ho tama amirok su a delivery system hitita ngai te mo ong the na ong ngai no a entunan khugadam ring dam sa enin la tui kominza wan tling ta solai pan saklai la i tui song za sonan tlinga mizoram tui tling hoding lo aizol khopui dam so intina running water undelivered he no kaniso tui nan le kumingzam hi dam hi umta kumingzam an promise ei ngai tlak ta mo MLA tenin an bila hai khang an nole ei an bila hai promise an lo nei ta hai an nole promise lo nei no hai sin la khum be pui expectation imana ti khamo zong hai sin la no chun chu atamani me pui bai sei na chamo chu kha sin la antenan school hai lam chu khotina angani a amiruk chu thok lo function lo mo health center iti hai as the office tam of function lo department dang te gen lo gen ngam chi jong lo mo khang kha an lei khan abulan to ka tran ang hlol angai na hi tam tak uma mo kha zonga hang hit tran nom malanum dam hi hai sin chu thil chi te ten takin danglam na hian sim trula thil lin deu thoa danglam thut ti kha chu MLA ai komen an tho thei lo ding chu ni meru chi te mo chi te ten tling khom khan ai khule veng ai lampui hai ai kot clear hai ai khopui hai an so danglam ding ani tu ne dia last question kang do mo def election ko SOO group teni BJP candidate ting tel chingning ki chia mi zo se ki sokai na lo ta mi ko order ya government no cross som lenga ta pia mo cross som lenga ba 99 lakhs jong pe kya to ba na ba mai jong pia wa ta te ko a sai pha ri jong si to ka da mo BJP te ko a tribal te dia trade dan umma ma mai wa hinale bangzai khan kai kya thodu ya jingcha result so ding ya the election voting system wi Christianity in bangma control zone all na moi what is the impact of Christianity is it only Sunday 1 hour sermon the pulpit sumla kila tho ading te la sumpe tho abodi te la tho ta che ni Christianity trade party lo ki disan zone on sia bang to in moral decay au me tam ni ta tanga hin charge their role and responsibility as a thinker mo lung oi thoi hi lo le where should they raise their step where should they raise their game or is it too late ami tung ta ngai dan ka ngai tin te na ani nge Christianity hin chu income a voting system hai unroll phagen kam huno mo chila church relevance be china mo au thei no ni tak church ai ring na hai an no le indik na hai fel na hai mani tlom ngai na hai mani that na hai reng kha chu side danga umang holan ta tu ta trum chu mo an no le a political system a electoral system reng kham he kalai khan
บุยโนเลยอัฐานเอลติค่ะง่ายดานจิขัดมีปุยในเนาะกันมั้งอินทางดิ้งเลนจำเห็นตั้มตักจนไปเสียนัทเราตักบุยที่จุดข้างคันนี้สุบุยที่ให้ตั้มตักออกมาซึ่งจุดactors ดังให้ไอ้ interest ให้อันกุกลว่ามันจะสมอบิ๊กตะเกินจอยโพลให้ให้สิละอัน interest ดังเซ็งcivil society ให้ interest ดังนอกมั้งก็ขัน minimal interest ค่ะเราดังนอกก็ขัน interest ดังทางอินเตอร์ตูก็ระขันมีปุ้ยคอมเมนต์ไอ้เด็กเขาไม่คลังไทยจุงเนาะที่อังซงเดียวมั้งเขาเลยขันไอ้หลักเทน่าน่ะหลักกันแล้วที่อังเดียวเขาสุดปุ้ยเลี้ยงเทน่าดิ้งขันตัวแต่แคนดิเดตให้คอมเมนต์เขาอินเอลนะคะเขาเกมขันปุ้ยเลี้ยงเทน่าดิ้งฉันไอ้เสียงร้อนจึงมุทัยตีง่ายดานให้คนก็อันในนอกมั้งเขาเลยขันไอ้ริงน่ะให้เห็นจุก็กสิมรักกันกับหัวเนาะตัวแต่ไอ้อินทางไอ้ political system ให้เห็นมั้งไอ้ moral ให้อันนั่นแหละไอ้ value system ให้ income relation อันไหนตัวเนาะMLA ไทยงุมตะเลกุมงาดังที่พุ่นจัดแก้ไม่ได้ในกินตาบ่อยแล้ว same old story ดิ้งในกินใต้ฮิลเลย there will be some change legislator high consciousness ya poi mo ta mo ai ti dang chun til lien deu suk dang lam ding no ai ti dang kha amiru chu ai poi mo chi te tin la sarkar til tho thei na ngai chun achi na ni lam nei ti hai dam mo tui nei ti hai mei dam mo til lien tham ni lo ni chu an no le till institutions dang high function ding high function ti high dam sarkar ta ding till all some deu ani miruk su 80 da angkhan tuin manipur ai diverse nok telwa khakara khan issue lin tak nakita 80 da angkhan mo ADC autonomous district council issues high dam settle tribe base high lenzama issue high dam delimitation issue high dam yang issue pathum hen itira mani goal set in la mo goal set in la achieve ngai nge dingin khataka khan thutluk da det tak le emi pui high ein khallu thei chun mo lin lenga te thilin tak an achieve ni thei teที่บอกไว้มาไว้เดฟจะน่าหอบยาลำตะลุกเองMLA ท่าไซคอนนะ constituency MLA ท่าเลยอาทายสิลงลุยตับบ้าจงฮีขาตายเลยจงนายเซมเงี้ยดิ้งตัวเกี่ยวนะเตอันไงเวนดินตั้มหอยมีปี voice ตาหนึ่งไงตัวไม่เลยมั้งต่อไม่อ่อนเนี่ยเราเสร็จลำตะลุกบาร์กังหอบปีดิ้งฮีเลยเดวิดฮีอามาฮีเลย MA political science studentฮี master in political science ฮีเดวิดelection result จริงจะสวัสดีฮิตา MLA ท่าในทะเล what is your expectation of the new member of legislative assembly มีปี representative ดิ้งมั้ง MLA ท่าอินบังเสียมนั่นเดียเลยอันนี้ไงจริงๆ result จะฮิตดิ้งเนี่ย MLA ให้ทารันทุกไอ้ basic ตั้งแต่ development first ตั้งแต่ development นั่นเอง development จะ specific แต่ engagement บางอย่างมาสักการณ์ road อุ่นยังตามว่าลำปุยชูสว่า electricity อุ่นยังตาจุนปอยมอตักจะตุยนี่จ้ะตุยหาร์สัตน์ในตัวจามปูระบิลตินตุยหาร์สับงนี่จ้ะซิลมัดคอมมิชชั่นแค่นี้บิลคอมตุยหาร์สัตว์ว่าอะไรกันใครกันมาสัตว์ก็ immediate นี่ต้องนี่ถึงจุดตุนมาสัตว์ก็ basic amenities เขานี่ไงตาจูสว่าปอยมอตักไลมีจ้ะเทลปุยจน employment เขานี่นอกกันจุดตุนตุนสรการสินฮีอสุกตันอริมริมเตียงนะนิกุมมาสักอันตกันจู่อสุกสุนคมปอยใส่เปกง่ายถูกมั้งอะไรกันสินbikin tu ta startup hai hong poi mon ta chu company da mai la lu thein chun chu thalai tam tak employing thein chu entinan call center ai dam sin la chu mo thalai tam tak hai kha industries dam the sin la chu khang kha sin chu hong thei ding ania miruk chu a sarkar ringo tain ha chun chu adei chu no ding tun engi phun tak nang to nom na saikot constituency mo oh saikot
tu tan na mu dan kum nga su ni pas MLA pa mo to tha jing cheng ama dong ching kya mai the ding ya ama na se bang na mu ele parliamentary legislative assembly wa to mo hi lo chief guest cheng chok ki mu zel bang na ni khang lai te mu dan hi MLA ki chi bang chi na how do we see MLA as a youth mo ma big time ke ni constituency ning chun chu a hun lim tai ka chu thodang sin la hun I mane chan to khan amu khomi kan mu tan onia kan veng element chu hung khom ri to na feel khom kan feel chu na chun development committee na chun a big takin assembly hall khom hin a bill mi hai ta ding I man chu khek pui te khom mo ri ding khom chu bek bekin katina tu ta mi cha performance chu atha katina tel pui adin chun chu tlang pui okay MLA election dan hi nalung kim to ai sum kin involved dan CSO ten lawa house ten lawa a ball ten lawa sum tam lut thori na ging tai tam mi do you think this is the right way to elect MLA ni he ni Christine hai buina tak pakhat chuna to khom hin anam tel puin tu khamai thwa alal han an fa ka nam thu toy khamai ti tho chun vengan hunga sung kutin nei fak nok pe chu tu nan fa khoma an vote lam khamai hit chu no ni chu mo tu nin tenan congress poisa ka fa ka congress ka vote khiram mo hom kha ri thein nok lo ni chu tu in sumin sta kin hon dara in ring hla tu bongani rekan tun sumei thwa candidate khoma sema ami pui nei lak bok awum dan tak chu candidate hain sem ding khom ni sin ami puin lanong amin la chu poisa chu an leng no ding chu ami ruk chu edit wong ta lai khan sum thili chu harsat na sadak chu ta tun chu hi cha MLA ten sum di tutunga sai ko da election na namu dan in mo average ana hi sab dan hi MLA khan in bang javel sang jori crore party hi lo le chu ki sa ngam ding na lo crore anei ngai tho ding na ging tai kalau hisap dan jon average in crore 2 to 5 in sen karing tisap seng tau le ang chin cheu na se mun di wei le to te ang chef kyau ngai dia kya che ne khol ngai dia ite ko MLA ta den na sip lo ni excuse hoi ta mo ta kha tu tai har sat na ta kan chu to num thlingan ta chu zat mi puye ka seng mo sin ka tho the no ke ka sum mu pu ka mu kir ding tiang ta kha har sat na kha om nok pe tho ding tuin har chu it's development again chi chen bang what are your ideas about development bang na lung sim awi development chi cha lampi tui gen zo ta what about healthcare system more government same way si way for example private teacher te bang more ma ha se same in sang gup sang sing sang som wang lo wa government teacher te hoya me ki thela hatenga account was sang som gup sa tam zo lut nge na ya more ami go lo department dang te we le sai kot sunga jong hi government school tampi jong di ha mo ami go lo department jo sin SDO ten hi lo tom agriculture lam I atom ten sem tho na muai bangin ngai dan tu ta he problem tak pha chu school less teacher khom ni atun school he tam chu tamani thatakin function sin chu mo chun hlo khoman hlo ron ami ruk chu student nekin how tun tam ingle me ti chun chu teaching facility inkim how to anan thol le khan ong jirno phota asatak na din chun big takin tu ta tum election duty a fe tam lem kha chu sinan nei ri chawne सरकार टीचर mo primary teacher hai kha chun government graduate teacher hai khom sin kum nga sunga na se bu khat ve kon naw chi wa chong deu chuna tam tak kha chu khotin khoma chu film thona nang hanga mo thudik khomani ni chu khang khau ni ta engir mun school kai lo na chun school chu thano ding ri sa na school kai hai sin thok hai sin chu atha ding chu ri sa ne la an hlo khoma tama tu tai teng deu kham private 60,000 7,000 an hlo ni chu tu ni hai chu 30 plus bong nong hlon chu sing thum chung 30 go no 50 cross ngen fiel khang khana sin tho chung lo hlon lak ana chu khang khan Christine bong joini chu khale ta khanai sa ku na khom sin development in kim kha aung phuk tano vonga chun sekena PTC khomenia ku iman zata PTC khom doctor function lo nurse khom kai lo attention ai min tir no khani chu akhan a team khom team bek chung no mi mai pan ngam chung no ni chu akhan private ta bokai pana seng tam bok education khom school khom private ai kai no ka seng tam chi bok akhabong khani district hospital bang chin namuele nang nain ko te na pui ngai thoi pe a hi le xerox dikhat umalong xerox ki mo jolo adi chen sunday chen boy hoi ma ya mo test di teng te la private test ngai jel boy hoi na sa thoi hi da district hospital khami ring thlap tak tak no tu ting man hin e fine ting pang anung tho thame ta ti thuna tun doctor khoma timing be chung lo zanai felem chun mumal tak khoma administration khom amumal no ni chmo chun eng fe khomin tu tai teng de khon te sai khomai thwa aman tho chun dam doi hai commission la sirin sa inkimen chok bong thon chu kale khan facility kha tha bek chung le khan private ta bokai pan no ka akhani chum ji tak
harsat na chu na sadak to medical home unemployment nang le ke yong khang lai hi wa mo mi ni alak laga graduate line hi government kam hi jani ja thum jo jo sia lam ka context again ni tale constituency khara hi group le sagi jo jo lo de ya sum nei ten alak laga pia tam tender to ki bang mai ya bidding tam in atan bang mai ya mo unemployment hi bang chi solving MLA ten bang solve le de le bang ya ni cha job generate hen di chang them kan again thota tamna lam ka copy sunga mi te ngai to dan hi le paten sum holding luxury a kam khat le ding chi vel ya hinale mizoram mai pe chen dor neu hongwa ma bol the che bol wa mo am ka copy sunga hin ni khara crore sagi ki mula hi crore bang jai khat kol le vai te kwalu da ya mi ten ma dori hona business ma capture hon talo mo son of the soil policy minam dang te ba huan nai lo ma sep dinai lo ki line him kol dam mun dang ten hi kam tengu ina sep na teung la pya tamit tung ta bangai dan ne le sin chung chang heni tu tai thlang khan tun chu sin khom a qualified thai nan nei chung no ni chu a poisa nei khan sin khan in chaw kan nei la nia a sin khom an tho tha chung no ane khan open takin sin hi thoin la chu a fit khan ila kal ding chu ni na qualified thai khan mo ameruk chu tun chu sum nei khan thon ta le khan a sarkar sin chu chukin nem seng khom ani no ni chu tu tai teng deu khan private a sin jong nai ing te tui supply teng chi da mo an no le tun internal main thei tu si ma private on teacher a thok ti ai dam high secondary dam khang nek dam ka thoin la chu e lampui dang chon honglem ta karenga a sarkar ngo tai nem chun chu are the tau deu den tenan tun nikuman graduate post internal main lakso mi lo la kan chun tu kum chu at least 15 ong ding at pung pe ni chu rai khan sarkari chun nem thei tak chu ni chu karing no tun memile thar nei la phom danglam bek chu karing chu no ami thim chu pangai tho ding mindset pangai tho nung nei den lai khan private tinga entrepreneurship ai tiang hi mo mani le mani dom kang ting pangai tho tan otun chu e ma ko chu an thim len ka ri tu tak chu hello ne MLA lui pa ing ching khal jong atam kum nga sunga banga chu de hol lo na be mo lam ka copy sunga jong hi minority nam a kiu ma mo anam tom deu tam deu kiu ma nang sai kon hi singa chu zote tam pe na zote MLA hi ja khu nam dang te vanel sia thei sia to ma bang sai ko da jong hi how keep khat ching mai the mo tha do speaking khat tha do te speak MLA chau dan jel thei thoi hi lo le tamitung tam as a youth what do you want to raise your voice hilai he ani nge tu tai teng chon har sat na len tak pa kha chu ma tun sai ko khom unau tha do how keep bai nong thleng den chu tun ching sana chulai chun ke ni ta ding chun nam ta ding chun chu entenan mar han mi vote no ti mani mo an no le chu nam chon mi vote no tiang zonga development ei sem rule pa chu ma son na the no ni chu chuni lo na bill mi ni na zara khan in rule the development hi tho thein la chu e athat dan ding chak tak chunya chun mani nam di sak bi khomi lo thelo na uma tun unau buki mani thado mani nung thling chun chu an mi le sa chu nung di sak ding thi sa ni chu akha lung ril kha pe mang thein la chu thang rule in lung rule takin thein la chu development chun rule ding nia tu khom hin pakhatung thlingata vote hung ti man ta entenan mar vote ka mutlom ati chun mar area to development thanong hal ding akhan mindset om tarim chu MLA lo thling ta ile ma tingai khom hi chu lungril chunung nei dim chei ri no chule chun a hlui ni loin mi thar hing nei rim la chu khan mindset kha chu ei pe thei dim ti chu kamimal tak chun be se na chu kanai tu tak abagle tu kal sunga MLA thane di to itu gen te ko voice of the young people mo khang thate expectation bang hi che MLA te ngai ven wan last message gen un nei tu ta teng de khan tu ta a lui nek mani ke kamimal assessment tho dan chu built in de tho hi MLA thareng nei dingang dem kalo su tan chu kamimal tak chun khalai khan a thar hain thoka ka be se chu mani nam chan pui min no le mani khule veng dik sak ni lo na tel puin development hi the sin la entenan tu ta ka teng de khan mar hai vote ka mutlom an no le vai pei vote ka mutlom ti le nam hai kha development kha wa ngai nep ding ni loin in rule takin mason na hi tho thein la chu en thurul takin ei fe thlang thei karinga chun tu ta na ki ta ka hilang khan a hlui hai mindset kha chu pe tain lan ka tia entenan sum chu ja ka senga chu ja ka mu ma chu development kala tan thei no mo chun chu nam chun mi vote no ni ta ding chun development ting pang hi kala uk sak thei no ti mani lungril kha pe thein la chu mai son chu karinga chu tu ta thang thar MLA lungril thar ngai tu na thar nei hai nung thling khom karinga chu ta ka chun be se na chu len tak chu kanai ki pau me David ole tu ne holim na hi le preplan hi sia random pick up hi i tam banga voice le opinion khang tha de opinion
articulate thading gen hoi ta gen thadi hi mi wang ma ya tu ne kamar khai le Joshua hi ama hi le mason thara joint editor hi to chen hi HSA Mar Student Association ama jong hi general secretary hi to chen hi ma jong ho pi the ma wa da gin ta le Joshua MLA tha nei di ta le bang expect lui te tong ki bang thau ne expect mo expect big cho om the na tu ta thar lo ni hai sin la khom mo san cho election process and in expectation alin big no bang election process and bang what is the disappointment where do you think we go wrong grassroots time thoka andik ta no in ka ta mo ka cho election ni san cho election hai rim be imai ding bribery in thamna wongan ta jo ai ni lai cho khom ni lawin India ram sung cho athing lim bek hi tano wongan e cho inglai khom ai vote hai ai zora an no la in chok ti wong ani de wongan ta cho tamlem cho majority cho mo khalai khan ai vote an min cho kan chun cho atu to khomung thing hai sin la be se no ne cho chun a than lem cho ai khit no imagine ai witness no an agreement si mai na cho UG back tam tak hi UG back candidate an ya khalai khan be se na alin talu no people's choice ta taum lo tak no people's choice tak khom tan wa mo ai vote cho ming chu nei watlak ana chu ai thak kha chu ai ni ai own choice ai dit thlang na ani ta back no khojong sen sum tho lo mo igam sunga election cheni Christianity hi relevant sum no lo na moi Christianity has nothing to do when it comes to MLA election church te dong we are church leader we are religious leader it's a dirty politics who the sob sia gumo hilole moral standard moral backbone koi man kene no lo ne thei thei kene ke pe thei thei ke pia buy and sol ngen mon amudan ai zir til dan andik kai kamimal ngai dan chunai zir til dan andik non in ka hita mo na chu ko han hai lung na khom ril the ni alai tak kha chu tu hin ko han hai ai rong bol na ding chu khotlang ani thawan chu rong bol na ding khotlang rong ai bol no chun chu kholam rong ai bol ding atanga rong bol na ding dang chung non chu khalai khan khotlang imei ti ding thil thalo evil thil dang mai kha ko khani nei do no distance distance ani chun chu khotlang chu sim that an no le ong that lem na ding chu be sem no ko khanin atho ding tak atho no ni in atho no na lai khom ni in ka mo tutung election ki pon din hi SO group in BJP teng vote chang te di chivel na sok thoi na ka sok back no culture khana ngai mai ma san chai ni lai I mai ti ding an pung no khoma ang open secret mo hanga umani lai khan ami sok back no candidate tamjoi property lo te hi first second ki get ka ngai sia mo third fourth position ding ni jelin na thei thoi is that how you see sumnei lo te ko ching ding again kha khalo plan and policy ideology ni political view point ja mi ki vote ding ki tel ding ching au mei nang mu dan en he back san train ni lai chok na ki tai hil tang khan bulai hil tang khan money power mo money power mazal power mai ting khangai kha apoi mo tak ani ai ni thlang na ding chun cho ideology policy anole manifesto ti ai thil dang dai ti ai kha chu any lai ding chun thupui major factor ani no thling na ding in mo apoi mo tak chu tangka nei la poisa nei la sumane backup di koi ne backup nei thain la chu ahun tok le ka ti thling na ding bele phung mo klan ta chu naming in lai aji koi te chi jong starting an la ite chu thu khari tale mo this are reality hard reality na sa tai ngai to kyau ngai in tamte joi MLA te ni advantage la u ding wa hilai jang sia mo pa crowd to machine le crowd ing lut kya ding hia pa jin hi next election a chingut te ni bangnai accept dia na dei sum to sui ngai lo wa jing chiang ki pon jo chiang par hi next election a dia fight kyau ngai ta mo positive side in entale what do you expect from our MLAs what should they be doing MLA ha hi politician hayam ka ding MLA hayam ka ding kholai lai khom nation la manipur te lai ti mo dang chu context soi wa hit be no an tho ding tok hi an tho no basic amenities ti lai te hi lampui tuidon nakit ai attention ai hit ta saning ata mo lampui electric chu tu na thata prepaid ani ta so okay fine point no
จนถึงดังMLA ให้นั้นโทดิ้งแรงอันนี้มีปุ้ยIO Public Representative ฟันนี่นะอันโทดิ้งแรงอันโทนว่าอามีรูปจุตุนแอนตินาดิ้งลำพุงลำมันหงซิมจนมีปุ้ยในโลลมตะลุเขาไม่อันดิกกติโนไกจนอันโทดิ้งแรงอันโทนอย่าโลมาจูลเนาะจนเอกอันโทดิ้งแรงอันโทนเนาะตะลุเลยหินมีปุ้ยในโลลมเลยไม่เนี่ยโมอะไรกัน MLA ให้มีปุ้ยในใบหินสังเนาะexpectation หินสังเนาะตะลุลำปุ้ยหงซิมไม่สินละจนไม่ได้ดิ้งตุยละบางเจเลวะนาลาตุยลุงน้ำโมใจเนี่ยชัดเจนสิไม่สินละจนตุยโดนดิ้งตุยมังดิ้งอินามีเฮาโซลามีดิ้งหิมชัดเจนสินละจุอันดังกันท่อน้อยนี่เขามามีปุ้ยหินบักจะ expect ตักน้อยนี่ลายดิ้งจนจุไกกับมูดานะจนจุโมจนเลยจนอัตมเขามันนี่น้อยหิงจุ MLA ตุตุเขาเราทิ้งตาให้สินละลำปุ้ยหิกุมกระสุงจุตุนelection มาไม่ตานงสิไม่สิโนกันตานะอินทางตอมดังนั้นมีหักปุยนกนะสิมันนกเท่าดิ่งนะอะไรกันลำปุยของซิมชายสินละตุยโดนมีไปหายสินละนาลาคุรชาเดวันลุงสินละจุงเวลบักจะโจอันดังจะโจไอฮิตผักหน่อยจนปอยมอตักโจคนไรมุ่งคอมนิสินละ education ไม่ถึงเน็กเล็กน้อยอินละ education education อัชโนจนโจคนไรรำคอมนิสินละมาสอนในไทยตักหน่อยเลยจน education ชัดนับมุนไม่ถึงบิลหายจุมีขีมันวาระอาศัยทานที่รันอัน differentiate เทียมอ่ะจิเลลำก็ education หอยนะใส่นะสักเช่นังก็ไม่ถึงเรา research back ที่ละนี่โน่เลยนะน่าจุนี่ดังลักก็จุอาศัยจุเดียวตาหอยก็ที่ government school หายหิมอ่ะสันจุตุนstudent เข้ามาอันเบลตาจนgovernment school หายนี่ดังกันจุอินจักไม่ง่ายกายนุ่มเราเขาไม่ตั้มตะกายมาชัดโนเลยเขามันยังไงอันนั้นจุอามาเลเตียคิดจนจุสเต็กเน้นจุอันนี้เนาะเม็ดจีเตจนอาจีตาเดียวจนกระหิดอัชชาตีน่าจนนี่เนาะหินยากาทะเลมจนนั่นเราไทยโอเคMLA เตนะเสพยังไงตัวจะคุณล้ำปีตุยจับชิตันชูข้างไรตั้มจนไงตัวหมอหินนั้นเรื่องข้างไรเต้นไทยทาดิ้งขัดจุSorkarin hakatin employment te sum bangza pe hi employee bangza o me mi bangza mu na o me healthcare mo education tho chen hi department ton to ma mo tho chen hi khanglai te ni thelo khadan na pom thei de ma khanglai te ni thelo khad hi le sum ki pe te isabon man tax apara kinwala kya MLA te lo jo e suma ki pe hi namudan tu tan hilam ka kumbang zavel nahi tadi let's say you are about 30 or 30 something more MLA zong khal khat be na mutai MLA hi popular house adi ku guarantee mo have you ever seen any MLA who is poor himamet tilna tuta election mamet kan India Today senior editor Rajdeep Manipur ang kha khatak khana ma na thilna chun Manipur per capita in nui big sia politician MLA hai and house big ya ma khoma makati amo chu ai nir mona ne cho MLA zong khal kamu kha khat chau hi le vung zalia ni amo tun ne ruma hing na la ya adang te chu ai na lo te palace bang mai ya to je business pa khatang dawan ta mo to je ni to MLA tha te hi alal gamu sanjen thonga kwatara hoi dewan top dewa comfort dewa umding kum nga dang umding na ging tai hi lo election ko na tai bang tai zo ding na expect election zawa chu election male election zawi chu ade ai adang lam na lin thaya mo mu le big pui khoman thak ta laka lai kan election zo tingin chu development sau ne lawan ai representative ai chu an bek tang ai karing no so tunin khanglai te voice mi tam mi zo se ki hopi thei hi sia mo khatleni nang join editor na hi ai MA political science ai lo Dr. Bursil hi hopi te hi le khanglai te la opinion set thei deu te ki hopi ya tunin tamit subject tung ta mo next upcoming election te bang hi expect chi tung ta hin viewers ta den genur khatleni nei umei abikin Chorchanpur context dewani lain Chorchanpur ading hin communal feeling hin na sakhopela Chorchanpur hin ton constituency dang commission la community ti hin mai lak lakania community feeling hi anna sa talulei hin mason na development kom hi
อันนี้ดิ้งอังเงินอันนี้พักโนนะvia major factor ปะขัดองนี่เวียนัดชินะใครกำมีmalง่ายด้านนั้นชนะมามั่วจุเลยจน community feeling หิงล้อมหินในเนาะอินละมาร์ทาโดไปเจกูกีดังคมนี่อินละมั่วไอบิลสูงให้เบกินจุนำอังหินละรันตะลุนเนาะอินละบิลตาดิ้งหินช่างละทางอินละกันนูมาจุช่างทาร์ให้ในลุงเรลสิอินละ community feeling มาไรนี่นะจุอาทิโนดิ้งไอในเสียงดิ้งอภัยเนาะอันน่าจุมาไรนี่นั่นเลยอะไปที่ให้อันทันดิ้งอันโนเลยไปเตนี่นั่นเลยอะมาไรอันทันนั่นดิ้งข้าโนสินละไอบิลละจุไอมาสวนทางนั่นดิ้งินมีตั้มเล่มไอทำชัดนั่นเลยมาสวนทางนั่นดิ้งินมาละทางอินละนุ่มกัดยาจนริงนะฮิในอินละโมไอริงโนเลยอินไอวอดให้ไปสัตว์ลมเตะในจอร์เลยอินไอดูทุสามังอินไอนี่ไอบิลให้ที่ละลุดเทนอันยา politician ให้นั้นดิดด้านอินที่ละมิทอเป็กไปนี่เลยริงนะฮิในอินละนุ่มกัดยาจน politician MLA หุ่งทิ้งทาร์ดิ้งให้คมนี่ให้สินละสิลมัดคูนันวอดเนาะอันโนเลยเรียงก็มุนไว้เพคูนันวอดเนาะไซกอดคูนันวอดโนเลยเอ็นรันเนาะให้สินละสิลมัดคูจุไซกอดบิลแล้วนี่เท่าเลยบิลตูอินสิลมัดจุสิลมัดตาดิ้งdevelopment ที่ดังให้ค่ะสิลมัดตาลุดเท่าโรเซนอาศันจะสิลมัดบิลละมีนี่เท่าเลยอินเอ็นรันนะลินตาลุโนสินละนุ่มกัตยาจะปล่อยโมกติตักจุน้ำมังเห็นไอ้สิ่งนั้นในจอร์จานปูเห็นอันนั้นสัตลุตาหินไอ้มาลักนั่นดิ่งไอ้มาสอนนั่นดิ่งทิลดังobstacle ลินตักนันจังเลยช่างทารลงเรือหินจุบ่น้องตาจุอันนั้นจุสุขลมเทียนลานุมกัน next time จะ vote สุยक्याไงเราดีนี่ election มาสังานตายบางวันตายจะไหวเลยक्याเจนนี่ vote สุยไงเราหล่อจริงสเตย์นี่วะอินนั่นเลยกำสุงฮีactor ตัวหม้อ major player ตัวตั้มพิวมาแต่เจนฮินรินจะไม่เทวันเอเลจง election result กี่ปนนี่ตาคอยนักเสียมหอยเดียมีพิเศษ expectation บางเฮียจีฮอนบิลเคเบิลเน็ตวอร์กินยูเตฮีไงดันตัวกีฬาจะสวดตั้มบ้านน้องฮอปีเจนตัวกีฬาทุกคนเงี้ยนี่อ่ะกันทำไมครับ weekend ฮอร์นทุเตโซเซีย MLA ท่านไอเจดิ่งหิตาวะมุนบางจาอลุยสเตจิงแก่ดีเว้ยอัฐายจีนเสียฮิเลตามงาสุงไว้พวกแก่ดิ่งเตกิเจนแก่ดิ่งหิตาเฮตั้มมีข้างหลายเตโออาปดินฮีข้างหลายเตนฮีบางเฮียข้างหลายเตกวยลอยน์มีปีเตนฮี MLA เตตัว expect ก็สมตั้มมีเสียง MLA นักไอ้ขมายเทดิ่งอ่ะฮินาเลแก่จันเซนลอนดิ่งฮี day one อาปดินฮีมีปีเตลงซิมเนตง่ายอ่ะทัวร์เจนฮีตั้มมีปีเต MLA member of legislative assembly กี่ฝ่ายหอมนักมุนาโตดิ่งเลยมีปีเตทัตตาทุกเกณฑ์ดิ่งฮีเจียนฮีมณิปุร context เอ็นฮีมีปีเตได้บางทีนักเรียนเราไม่เที่ยวหินาเลส่งโน้มามีมาล้อนดิ้งสร้างนี่มีปีเตไงตัวน่ะฮีปอยมอมาสดิ้งฮีอ่ะตัวเจนี่ตั้มมีMLAกุมงาส่งฮีสุ่มสุ่ยดิ้งฮีเสียมีปีน่ะเสพน่ะดิ้งฮี public servant Christianฮีเจียนี่อิน่ะเสพน่ะเจ้าเสียวหินเจสุเอ็นตันฮีบางจินมีปีเตน่ะก็เสพเทียดีจีฮีอีดีกรีลังเละอีตันโมหูมีเตสุเย็นเทียนดิ้งเละไอ้มาเม็ดน่ะดิ้งสุ่มสุ่ยดิ้งจังสิดิ้งวะบางจิเละมีพีอิง vote นะ voters เดียวนะ representative ไว้ตั้มมี MLA จริงๆเจ้าเสียฮีตัวเนี่ยแคมราตั้มมี video shooting ไลน์ฮีอาคิเทเจนไนเสียจริงจับอาคิเทดิ้งเฮียค่อยจริงตั้งนานเลยจัง congratulation ขังเปอร์วะมีพีดีเทลบางจานดีไว้มาจีจงฮี introspection เอ็ดยังไงเพียลดิ้งดินมันนะเฮียเห็นนั่นแหละตั้มมีกุมงาส่งนะไว้หอมนะเดียงฮีมีพีดีเทลนะบอลายฮีเลยนั่นน่ะเสพบุฮีมีพีอิงเทลนะจีฮีน่าเสพนายนิ่งดินดิ้งนี่ขังเชียร์เลยฮีทุนนั้นดิ้งวีเคนฮอนตั้มตนาเบต้าตั้มมีเอพิโซดอะไรนี่ฮี MLA เตียนบังน่าเสพเลยได้เว้ยสุมาคิเลมีบังใจเว้ยอาคิเลเราบังใจเว้ยอิงคิเลตะเลจงสมิงลุเตะหัว MLA เตียนมีปีเทปีนั่นแหละ decision making อินชีน้ำมาดิ้งฮิโลเล่ไว้หอมน้ำมันอินน้ำเตดินมุนดิ้งเกนเทดิ้งอังดิ้งนั่นเว้ยมีปีเตโมอมาเอ็ดดิ้งฮิโลเล่a party umay diu nge ahila chief minister pamay ding mai maya MLA nei kha diu hi silza hoi pi ya to chen MLA ten hi taminas hi na tu pi ma ya mi pi te na sem dinga inki tel ching hi je ni kum nga sung mi pi te hasialon ding le akya chen hi suma vol le ngai lo din day one apat na sem ngal den hi Hornbill cable network in igam sung MLA te zo sia apili bolo hi tu nei tam tana beta nangai dan teu ki kum wa oi kum nga sung MLA gen se ding mo hilon na sep hoi gen dim bang jangom de chi in en de wa he